Assalamu alaikum, urmatlı mekendeshler. Tuğanlar, bugün 13 noyabr Жалал-Абад şahrında Orus Pazar Baraxolka yarmarkаны bağlarını bilip bereyim tuğanlar. Sizler videoga aldından like knopkаны aябай basıp ötüp ketиңиздер. Kanalga katalganlar, kanalımıza katalып koyuңuzдар. Şunday sonun tak malumattарды birinçilerden көрүп каласыңар inşallah. Так, başına özümde бар büyümlerden başlayın. Так, туғандар, бұл жаққа сонун 7 килограмм фирмасына келіп қалған Ariston фирмасының Hot Point Ariston. Итальянский бұл білбегендерге Indesit фирманы жақшырақ қылып шығарған, деймі? Дочерний компаниясыныкы. 7 килограмм 15 000 сомға берем шын, достар. Так, бұл видео жазғаннан кейін сатылып кеткен болушы мүмкін, тура жағынан түсінесіңдер. Так, бұл Samsung 4 килограммға, квартиранттарға, же кичинекей семья десеңер, сонун колдонуп, бұны басы 14 000 сом. Бұл техника жалаң Россиядан келген. Россиядан алып келебиз. Так, Кенди бар, бұлдағы Италияныкы. 6 килограмм, бұнда басы 15 000 сом, достар. Мына телевизорыбыз 1000 сом. Мына 14 000 сом. Сенсорный электроплита. Kitapları бар екен, жақсы аккуратно işletilген. Сенсорный плита 14 000 сом. И мына 8,5 000 сом, достар. 8,5 000 сом. Газ баллондар 3 000 сомдон болтат. Оптун басы 3 000 болтат. Болуш тура келсе чалып алып кетсеңер болот, достар. Мынандай дискам бар. 14 Honda Fit, Getz, Nexia салсаңыз болот. Бая не деп қойды? Мобилио. Өзі Мобилиода жүрген. Honda Мобилио. Шыдай, кичине иши бар. Мына краска кылып алышыңар керек. Болушу 7 000 сом. Шу комплекті болушу, достар. Так, достар. Бұл жақта кроссовкалар бар екен. Жаңы. Ошодан баштадық. Баалары қанша болот? Айта бериң, қанша сомдон, қанша сомға чейин? 1800дөн баштап 2,5 000. 1800дөн баштап. Мына, достар. 1800 сомдан. Зимнике не бұл, жалаң? Жалаң зимний. Маға комментарияға жазды да, жаңы обувты бағаларын біліп берейін. Номерлерін болса қалтырың депші. Так, мұна қанша сом? Образеске. 1800, 1800 сом екен, достар, жаңы. Бұл полу сапоққа оқшаш кроссовка екен де. Мұна сапошкаларыңыз қанша сом болды? 900 сомдан башталады, 900 сомдан башталып, 1800, қымбатты 1800 сом екен, достар. Так, мына. Жақшы. Достар, бағаларын алдым, азы номер телефонunu қалтырышқа әрекет қойын. Бая сізге чалып, интернеттен көріп, ақшаны қотарып қойым. Таксиге салып бер деген вопрос решать етесіз, есічі. Айтыңыз номеріңізді. WhatsApp бар номерді айтсаңыз, сүреттерін ішта бересіз. 555 65 23 99. Ошо номерге байланып, обув бойынша қалағанын WhatsApp'тан сүреттерін сұрап, жөнөтүш керек болса ақшасын қотарып қойсаңдар, такси қылып жөнөт береттік. Тақмадық, кеттік, бардық. Бүгін чоң базар, велосипед сатыла? Biraz satılbay. Velosiped satılbay ekan. Shunday. Qanday buyumlar var, hozir tartib qoldirib qo'ying, dostlar. Sizlar videomizga like bosib, kanalni qattiq qo'llab qo'yingizlar. Shunday sonun taq ma'lumotlarni birinchilardan qoldirib qo'ying. Inshaalloh. Ellerga jo'natib qo'yingizlar videoni. Ko'rsatib. Sonun büyümler çıkat bu bazarga. İzlegenin tavasın. Basıp dolar var. Giyim köp tuğanlar. Soğukta giyimler köp kel otat. Har qanday türlü giyimler. Subota воскресенье günü bir cumada 2 gün bolot. Ha? Qanchadan bular aka? 150 shunday. Navoiy birdan. Tak, kurtkalarınız qancha sotib turasiz aka?
400'den. 400. O da 400. Ha, 400. Arzan mı? Жақсы қалың құртқа екен, а? Охраналарды. Охрананыкі bu? Ух ты, спецовка bu? Ооба. Бұл спецовка екен. Ичили чыгатындай, бул летний кайм болчу. 400 сом жақсы екен ба? Аябай жақсы ба. Так. Кичине карабайм бар. Детскийіңіз қанша сом? 300 ден. 300 сом, а? Мына кішкене сумкачаларыңыз қанша сомдан, а? Соның екен. 50-тен. 50 сом, бананкалар 50 сомдан ба? Ооба. Мына соның бар. Мынабы? Булар 100-ден. Булар 150-тен мустулар. Булар 50. Bağlarınız жақсы екен, а? Так, WhatsApp'ыңыз бар, номерді бересіз бе? Шалышып. Бая, шалышып, бирөө акчаны которуп, бая, таксиге салып бер дегендер болотчу. Көргөндөр. Каласаңыз. Жок десеңиз, ол жалачылыгы жок мунун. О, şu yerге келерсиң деп коюң, анда. Майли. Болду, көрсөтүп койдук а бааларын, достор. Сонун кен, арзан кен курткалар, спецовкалары бар экен. Так, кеттик секин. Эжем аккордеонун өткөнкү видеодо тарттым, баасын биле албай калдым да. Канча сом сурап атасыз, эже? 500 айтып атам, билем бар. Бай 500 сомбу? Арзан экен, а? Иштейтпи өзү? Билем. Ошо каратып алат. Каратып алат экен да. Так, печкаңыз канча сом, эже? 1000 сом кен бар. 1000 сом кен бар. Да, биттеси иштейт, биттеси иштебейт, ремонт көрсөтөт. Базарда 3000 турат. Ремонт мынаны коюп алат экен, а? Өздөрү. Так, жакшы, мына аккордеон боюнча чалышкан номериңизди калтырып коеюнбу? Жок, бул меники эмес. Сиздики эмеспи? Өткөн жума мээсин таап албай калдык да. Дагы кандайлар бар, тартабыз азыр, достор. Базар суббота, воскресенье күнү. Жалал Абад шаарында центр тоок базардан башталып баштаган. Тез айтып турайын. Көп комментарий жазасыңар. Кайсы жер бул деп. Так, здравствуйте. Ничего нового нету, да? Все тоже, да? Мына. Бул адамдын номерини алдыңкы видеого кирсеңер, номерини калтырып койгонмун, туугандар. Бул запчастары бар. Үй сатылат. Бул адам үйүн сатат экен мына. Достор. Ошо поезд железнодорожный көчөдөн үй алам десеңер, 6 комнатный, 7 сотик, имеется газ дейт. Свет бар жогу бар. Үйүн тартып коюн, а? О, мына үй. Ошол үй сатылат экен. Мықты. Тиштер канчадан дейт. Так, коляска. Колясканы 6000 сом дейт. Деп аткан болчу бул бала. Мына канистра канчадан? Канистра канчадан? Канистр 600 дан, ака 20 литр. Горелкачы? 300 сом. Горелка канча? 300 сом жакшы. 300 сом горелка бар экен, достор. Так, горелкада сурадыңар. Ма гладильный доска канча сом? 250. 250. Так, дагы эмнең бар? О, кичинекейлер канчада? Май сай салган, а бул, а? 200 дан. 200 сомдон. Союз чески. DVD'ler 500 сомдон. Пульттар 50 сомдон. Пульттар керек болсо да. Так. Бул жакта. Руль. Руль канча деди? 50 сом деди. 100 сомбу? 200 сом, а, руль? Болуш. Так, диск калпактар 50 сом. 400 сом комплект. 4 штук бар, а? 4 штук. Поликтер канча сомдо? Комплект. 500 сом. 500 сом. Матизге ham tushib o'tma, Toyota deganda. O'zi so'ning ekan-da. Bir juvib turib solib qo'ysa bo'lar ekan. Так, номеріңізді қалтырып қоялық. Номер. 3-9. 3-9. 00. 45-31. 45-31. Доставкасы бар ama. Сүйлөшүп. Болды. Сүйлөшүп, любой нерсени доставка кылып берет. Канча сом мына житке бойдук? 100 сомдон. Калининград. Российский экен, Калининградтан келген дейт. Микрофон. Микрофонду карап коюн. Ырдап жүрөм дегендерге микрофонум бар экен. Мына линзабы. Достор, фотоаппараттын линзасы бар экен. Фотоаппарат иштеткен адам билет. Так, кеттик, дагы эмнелер бар, тартайлык, достор.
Велосипед. Bunu өткөнкү видеода калтырганмын, велосипед. Тумбучканы бу? Канча сом ал? Так. 1200 сом бу? 1200 кем бар дейт. Ошол азыр калтырган номерге чаласың эле. Жакшы экен состояниясы достор. Бүтүнгөн да эмне болсо андай сынык жери жок. Так. Калаштар бар экен жаным. Канчадан өкө? 250. 250 сомданбы? Өзбекстанбы? Мына канча сом? 2000 сом, иштейт, айып жок. Таразың канча сом? 1,5 сом. Таразысы бар экен. Калтырайлы. Сонун. Кайсыны? О, нери тургам? Жок, мен блогер баламын эже. Реклама болду. Бүйүмдөрүңүз болсак, чоң айтың тартып коюн, реклама кылып коебуз. Сатканычы. Жок. Мен өзүм иштейм у жакта. Так, мына телешке араба кимики? Канча сом? Келетесиз. Чоң кен, охо, канча сом? 7000 депен кем бар. 7000 кем бар. Жакшы экен, 7000 сом. Балонlarınız bilesiniz mi? Да, конечно, балонуңуз 2000 сом болсо керек, 4000, 2000ден. Kemi var, kemi. 7000 кем бар. Мына достор, чоң телешке керек болсо, айтың номериңизди, калтырып коелик. Бул по-любому чалышат дейм. Номер yok. Ошонусу чатак болуп атат. Өткөнкү видеода ham калтырбады. Номер yok dedim. Эмне кылабыз? Калды ушундай. Видеоду эле көрсөтүп коебуз элге. Bulması yazıların 540 51 551 44 44 55 55 03. 03. Ошо чалгыла мына номерин калтырдык. Бая телешке сурагандар ham болот да, комментарийге чоң араба тап берди. Бул бая раствор ташыганы ham сонун экен да. Бу акпайт экен мына достор. Lastoram ketoradı. Бая JMPM 20-25 kap yüktük benim. 25 kap. 25 Görmüyorsun mu? Gadıldır aylarında. Tiko экен да, бул Тико экен. Мына артынан көрсөтүп коеюн. Достор, артын тартпапсың деп жазбайсыңар. Мына рамалар менен кошуп тартып коем. Көрдүңөр да достор? Бүтүн экен. Сынык жери жок. Жакшы, номерин калтырып койдум. Чалып алып кетесиңер иншалла. Ооба. Чоң ара экен. Болду. 7000 сом, Болду, рахмат аба. Кеттик дальше көрөбүз. Не бар, не жок. Так, бүгүн базар, чоң базар. Аябай көп бүйүмдөр чыккан, достор. Спинка и сиденяники mi? Ака, мына дисканы өткөнкү базар тарттымбы, жокпу? Канча сом? Men boshqa bir ayol. Сиздики эмеспи? Так, сиз эмне алып чыктыңыз бүгүн? Мына эмне ака, мына чоң турат. Мына чоң. Сиздикиби? Лазер бу ал, ушундай чоңбу? Так, достор, бул жакка мындай лазерде дедиңиз, Лазерде уровеньде бая стойкасы бар экен, чоң. Бул азыр алыстан тартып атам, көрүнбөй атат. Мына боюн. Бою билбейм, 2 метрден өдө болсо керек. 2ден канча максимальный? 2.30 көтөрүлөт экен максимальный, достор. Бул лазери жок, ушул стойка өзү сатылат. Баасы канча дедик? 3000 сом экен, мына. 3000 сомго, достор, ушундай стойка бар. Пылесос канча дедиңиз, ака? 5 сомго бере беребиз, иштейт. Ой, иштейт. Моторуну пулу 1000 сом, жакшы. 5 сом. Ооба да. Эми бая уста балдар көргөндөр көп менде, ака. Ошого азыр мына бүйүмдөрүн тартам. Сиз мына номериңизди айтың. Чалышса, 74 mi? 774 21 21 21 21 68. ошо номерге байланышып, акчасын которсоңор, такси-паксиге ham салып берет, ака. Болду мына. Майли, ака, рахмат. Так, кеттик, дагы эмне бар, жок, азыр тартып калтырып коем. Кетип атам, мына диванга кеттим. Диван жазышты мага. Так, канча бул энди односпальный. Шу комплект сатылат да, эже? Мындай өтүп туруңуз сиз. Так, мына диван бар экен, таразы дагы сатылат.
Tarazdan 1000 so'm, onu divandı 1,5 mingga dedilar. Matras meni. Matras. Sonuna 1,5 ming so'mga do'stlar, hem kerakli odamlar bor da. Aytingda nomeringiz. 78 men 23 telefon. Bilesin onu. Ova, o'sha nomerga bile bular bilib ko'ratgan. O'shalar ejemga chalasinglar, adres shu yerda ele. Taniyadilar bilmaydi. Jo'q, endi nomeringiz bor-da menda, yozilgan. Barda internet. YouTube kanalda bor. Ejem chalib jardam shu olib ketib qolg'ila. Changiz. Jardamga olib ketib qolg'ila. O'qoting batmoq Mana. Rahmat eje. Mayli, xo'p. Tak, ketdik. Mayli, el için eje. Tak, buna pechka bor ekan shu. İşte ekan yo'q. Ketdik bozor ko'raylik. Bugun cho'g'in bozor, odam ayavay ko'p bo'ladi. Adamı ko'p. Velosiped satamiz eje. Shuni ham qoldirib qo'ying-da. Tak, ejem velosipedi bor ekan do'stlar. Yaxshi sostoyaniyasi ko'rinib turadi. Qancha so'm so'ratasiz? 5000 so'mmi? 5000 so'm do'stlar. 5000 so'mga qoldiraymi nomeringiz? Mayli, hozir keling, men ejam nomerini olib beray. Guldor sizniki? Ha, ejamki, hozir Guldorni ham qoldirib qo'y. Aytering eja. 507 507 06 06 08 83. O'sha nomerni chalib, mana ejam buyumlarini tartib qo'ying-da. Do'stlar, chalib, söylashib olib ketadi. Ish langa bor ekan, qancha so'm eja? 3000 so'm, qancha metr? 20 metr. 3000 so'm. Mana pojarniy shlang kerak bo'lsa da chalayverasinglar ekan do'stlar. Cho'ng buyumlarini tartib qo'ydim eja. Guldor qanchadan bo'ladi eja? Gül tortmaysin deydi, mag'ay, kommentariyaga. Mana 200 so'mmi dollar? 200 so'mdan. Do'st, gulni, pожалуйста, ayol kishilar kelaverasinglar mana bozorimizga. Ayavay ko'p gul bor bu yoqda. Arzon bog'lari. Rahmat eja. Tak, tag'in ne bor, cho'q ko'ramiz. Shoshpay ko'rsatib ketavering. Bugun cho'ng video qilib beramiz sizlarga. Meshtalar qanchadan bo'ldi eja? 1,5 ming so'm. Mana ten bor ekan. Ten qanchadan eja? 200 so'mdan. Mana ten ham bor ekan. Yaxshi. Krishka bor ekan. Uni o'zini izlab yurganlar ko'p-da bizda-chi. Qancha so'm? Krishkasi 1500 so'm, arzon 500 so'm mana do'stlar. Yaxshi. Nomeringizni qoldiraymi? Keragi yo'q, bo'ldi. Ejam nomerini qoldirib qo'yamiz. Ketdik. Kelib olib ketasinglar-da-mi? Tak, kurtkalarni tartdim, kichkina ko'rsatdim qanday kurtka bor, yo'q do'stlar. Cho'ng buyumlarni ko'rib, hozirda qoldirib qo'yaman. Sizlar like bosib, kanalga qatta olishni unutmanglar. Oho, buyumlarni ko'rib qo'yamiz. Tak. Qancha so'm? 200 so'm. Sushilka var ekan do'stlar, 200 so'm. O aka YouTube. X Danyar deb. Bizda ham bir tartibga bir tushib qo'yamiz. Keling. Assalomu alaykum. Oldi mana. Elderga va podpishchikka salom. Rahmat aka. Tak, ketdik. O kalaska ko'rib qoldim. Kalaska qancha so'm eja? 1200 so'm ekan do'stlar, mana. 1200 so'm shunday so'm kalaska bor ekan. Yaxshi bas. YouTube bu. O aka YouTube. Tak, bu yoqda bunday. Jo, ko'rganda o'shunday aytdi, ko'chi, sen videongda ko'rib qolasiz. O'shunday o'sha. Tak, soat bor ekan, yaxshi. Tak.
Жакшы нерсе турбайт экен да, өзү бүйүм, жакшы бүйүм сатылып кетет сразу. Stol qancha so'm? 500 so'm. 500 so'm o'rna stol bor ekan. Так, жақшы. Бүгін соның мазар болып атат. Бай распродажа көрінбей атат бүгін. Өткен жұма шыққан. Kitapları türü var ekan. Жақшы, қант, мақта қант. Киім көп. Чоң киімдер. Так, достар, базарыбыз суббота-воскресенье күні. 2 күн. Жалал-Абад шаарында Тоок базардан башталып иштейт. Күндөрүн айтып коеюн. Так, достар, аркы бет көтөлүк, эми. Bir kısogunu tarttım. Kiyinki betti tartışmayı pufik var ekan. Pufik. Ne deysin? Umar. Hazır basındayız. Kança son pufik? 300 son? Штугу? Eko. Штугу 300 sondan mı? Бұл жақта картиналар. Чачықтар 20 сомдан. Кеттіген арқы бет көтөл. Так, достар, адрестағы бір жол айтып кеткенде. Автобекет, ескі шаһарда автобекетінде жанында жайғашқан мына. Шындай сонун базар автобекеттен шығып жүріп кетересіңіз. Сауындарды кече күнкü видеода тарттым. Так, азыр мына материалды кече тарта албай калдык да. Мындай тезде поверхностно азыр бааларын калтырып коебуз. Материалы эми азайып калыптыр. Теkin. Кайтып келиң. Болду, кайтып келиң. Иш кылып атат экен. Так, кеттик. Сатылабы? Сатылабы? Жок. Жок дебең, сатабыз. 30 ming. 30 ming? 30 ming so'm. 30 ming. 30 mingga mına skuter var ekan, dostlar, benzin. 100 Ha, bu объемы qancha ekan? 120. Ha, o cho'ng ekan, 0.50 emas ekan-da. 0.50. 120, dostlar. Buga prava kerak, gay. Prava kerak, ha. Buga prava kerak, обязательно, dostlar. Эми гайга көрсөткөнү 60 салып койгон экен. Өзү жо булардыкы чоң болот. 120. Ооба, чоң болот. Мына 60 кылып койгонбуз. Гай токтотсо ham көрүп тургун чыкты. Скутер дейилип калат, эми скутер болуп калды. Өзү мопед бул, өзү наоборот скутер, мопед кылып койду. Так, 30 миң сом. Номериңизди айтып коюң, кызыкса. 0557. Аха. 97. Аха. 0604. Мына достор, шу номерге чаласыңар. Айыл топого мингени вообще. Аккумулятормен жүрөбүз. Ha, жүргүз берет азыр сиздерге. Буну канчамы? А? Шашпай жүргүз бериңки. Ha, мына сымы дейип айтат экен. Буну кылып койсо болот. Колу бар адам сонун. No? Басыш керек. Азыр жүргүзөбүз. Параллатып жүргөн болчу азыр. Ha, эми 30 ming so'm dostlar. Zor. 30 ming so'm. Nomerini qoldirib qo'ydim, ha? Ketdi. Что есть, что нет, тартабыз дальше.
Ne var ne yok. O Şveyni maşına gördüm dostlar. Şveyni suragandar boldu. Tak. Maşinka kemiki Şveyni. Atım yegen. Подольск. Şveyni kimden kan abi? 4 yaptı mı? 4000 so'm. Ha, sizniki mi? 4 ekan. Tamam, tezde 4000 so'mga olib ketasiz ekan. Şu nabor bar yo'q men 4000 so'm ekan. Ta, qani buyumlaringiz? Qo'shiladi bugun. Nomeringizni aytib qo'ying, chalib olib ketishsin. Shunda qanday sotamiz uni 4000? Bo'ldi. Bo'ldi, bozorda bo'lam deydi. Mayli. Bozorda bo'lsa, taq bu joqlarni kecha tartdim do'stlar. Tartpaqanlar tartaylik. Tezda basam boshinglar kichkina aylanib ketmasin. Grusha, meni grusha ukam. Olmayman sizni qanchasini. Tak do'stlar, bu mebel kim so'radi? Bu kecha kuni tartdimli. Tag'i bir joli buni жаңы spalnisi kelib qolibdi-da. Korolevskiy ekan. Korolevskiy-da? Qanchasi? Komplekt 55.000 kami bor. 55.000 so'm. Uxti Korolevskiy ekan bu. 55.000 kami bor. Uxti жаңы ekan ochilishlar. O 55.000 kami bor. Do'stlar. Dastavka shahar bo'yicha qayergadir bu? Shahar bo'yicha ichinde ekan dastavka. 55.000 so'mga shuni tartib qoldirib qo'ying. So'stiraman buni. Nomer telefonini o'tgangi videodan aldinglar, anda men dag'i bir jol hozir qoldirib qo'yaman. Aytib qo'ying. 408 971 225. Bo'ldi, mayli, rahmat. Ha, ko'rib tartib qo'ydim. O'sha cho'ng yaxshi mebelga kelib qolibdi-da. 55.000 so'mga. Yaxshi olsa kerak. Mana taxta kimiki, stol kimiki ekan? Eji? Kimiki? Qancha so'mdan? 500. 500 so'm. Kojun ekan-da? 300 ga ham berib beraveradi. Yaxshi, buni olaramizku. Qancha so'mdan sotasiz? Bo'l shu 500 dan. Arzonmi? Ha, 500 so'mdan ekan. Tak, onu sanduqchamiz qancha so'm? 1000 deydi onu. 1000 deydi. Bunlar ko'rsataylik. 1000 so'mga sanduq bor ekan. Nomerni ayt, nomeringni ayt bu. 221 menen 12 2981 bundan şu buyumlarni chalib, shu kamdan tashbaqa qancha so'm? 300 so'mga sotamiz buni. Tashbaqa bor ekan do'stlar. Wow. 200 ga berib. Ova, 200 ga berasin ha? Sonu. Hay, rahmat. Tak, ketdik. Dag'im ne bor? Jo'q, ko'rib tortaylik ha. Do'stlar. Kaman bozor qizidi bugun ha. O, kaman qizidi bozor. Tak, ejam fruktalarni tartib qo'ying. Buni kimniki ekan-da bu xadunok? Sizniki qancha so'm? Сколько денег? 4 xadunok. Na 4000 so'm. Hozir nomerini olam. Так, buyumlarni tartib qo'ying. Xadunok so'raganlar ko'p-da. Инвалидный ходунок есть, нет? Так, номер оставим давайте, может кто-нибудь заберет в интернете. За 3,5 отдам. Отлично. Диктуйте номер. Билайн Мегафон. Билайн давайте. 776. Ага. 119. Ага. 365. Вот шу номерге байланышып. Денежки переведем, если что, такси отправим. Я каждое воскресенье здесь. А ну, если что, каждое воскресенье келесиңер. Мына лампочкалар бар екен. Почем новые? 500 сомдан, достар. Люстралар 500 сом. Спасибо. Номер телефона оставил. Все снял. Побежали дальше. Ух ты, что это такое? Не было? Лыжанки выкинули. Что это такое? Байкерский. А, байкерский мотоциклист, да? Что почем? 5000 сом. На 5000 сомга. Байкерский бар екен, достар. Вау. Üçünü қарап қойыңыздар. Уркен. Так, номер телефона оставим? Если что, позвонят, заберут. Нет, не хотим. Келіп алып кетесіңер екен, жүр. Жақсы, кеттік. Дағым не бар, жоқ, қазір сіздерге қалтырып қойым. Фараларды кеше тарттым. Матиздікі бар екен.
Qanchadan? Так, достор, видеоға лайкты басып, каналға катталгандар, каналға катталып койсоңар, ушундай сонун так маалыматтарды биринчилерден көрүп каласыңар иншалла. Гүл бар экен бул жерде. Канча сом эже? Чоңдор. 5000? 500 сом ғой. 500 сомдон бар экен мына достор. Сонун гүлдөр. Так, эже мындай буюмдарын тартып коюн. Так, жакшы. Базар кызыды бүгүн, жакшы болду. Адам көп. Курма канчадан экен? 30 сомдон экен. Килограмм 30 сомдон курма бар. Канча экен? Местный? Местный экен достор. Байыл. Рахмат эже. Так. Дагы кандай буюмдар бар тартабыз азыр. Пол автомат сурагандар болду. Пол автомат көрүнбөй атат, жакшы. Гире ким сурады? Мына достор. 16 килограмм канча сом? 2000 сом. Так, мына кичинекейлери 1,5 миңден, а? Бирөө. Пара 1,5 миң. Пара 1,5 миң экен, сонун. Калпактар канча? Жигер. Vay, kaçıp gitti. Evet. Cüssamda. Cüssamda. Tak. Pilisos gelip kaptı. Pilisos suradınlar. Eski pilisos kene. Assalamu alaikum. Жақшыдан eкен. Qanday siz aka? Tinchmi? Densoluk. Qancha so'mga beradi o pilisos? Deme. Zapchasi 700 so'm. Zapchasining motorini almashtirish kerak. Onalar ishlaydi, ha? Alıştaydı. Qancha so'm o'sha? 2,5 2,5 ming üstü to'q ekan. Polni ishlaydi. Tak, ona детский yüz qancha so'm edi aka? Детский arzonda bir 700 so'm. 700 so'm. Buna 700 so'm mebel var ekan do'stlar. Yaxshi. Tak, bugun buyumingiz az ekan, ha? Qancha so'm bu pechka aka? Sayızlı pechkasi 1500 ming so'm ko'raman. 1000 so'm qilib berasiz, ha? Buna zapchastlar, pilisoska zapchastlar bor ekan do'stlar. Mayda shuda keling, nomeringizni yozib qo'ying. Женский bu alnaqada original, Norka. 1,5 ming so'm. Hazır canım. Yaxshi. Ayting nomeringizni aka. 556 Aha. 25 45 46. Sonun. Shu nomerga baylanishib, mana buyumlarni ko'rdinglar, ha? Rahmat aka. Mayli aka, rahmat. Tak shunday. Shunday sonun. Ketdik, ha? Tak. Fokuslar. Ne oldu kameram? Bu yerlerdi keçe günü tarttım. Bugün daha o yakta mebel var eli. Şunu tartıp koyuş gerek. Ama nemis çıkıptır. Nemistim nesi var eken? Kravati var eken. А кроватка сколько мы просим за кроватку? 1800, да, просите? 1800 кроватка, дост. 1800, 1800 сом экен. Так, я вот этот аппарат увидел. Так, цену сейчас я пройду. Это надо обязательно отрекламировать. Шлифовочный аппарат, да? Это как называется? Трамбовка, да, трамбовочный аппарат. Достар, трамбовкаға тұрған аппарат керек болса, азыр мен тартып қоям. Так, а цена какая у него? 12 миң сом. 12 тысяч. 12 миң сом. Так, мынандай очогу бар екен, достар. Бұл неміс та, чыны немец. Так, мына бачогу бар екен, азыр номерін алам. Так, номер ваш оставить? 0550 550 10 30 42. 10 30 42. Ошо номерге байлансаңар. Трамбовочный аппарат сүйлөшүп, мына бүйүмдөрүн тартып койдум. Ошоларды сүйлөшүп алып кетересиңер. Кроватям ошо баланык. Опа. Мына детскийси бар экен, стульчиктери бар экен. Мешоктары бар экен. Мына тараям ошонуку нержавейка. Чалып сүйлөшөрөсүңөр орус менен. Так, кеттик. Тарткандарды, кече тарткандарды тартпай, тез өтүп кетелик. Швейный машинка бар экен.
Отлично. Так, достар, видеоға лайкты басып, каналға катталып азыр. Катталбагандар. 70% адам катталбай көрүп атат. Кандай түшүнсө болот бун. Катталып коюңуздар. Даниярга кнопка керек. 18.000, 17.000 адам калды кнопкага чейин. Кнопканы алып алайлык, достор, серебристый. Так, ваннаны жаздыңар, а? Ванна. Ванналар канчасы? 5.000'den, а? 5.000'den. Мына, достор, 5.000 сомдон ванналар бар. Чугунный. 5.000 сом. Иши бары болса, краскасын кылып коесуңар. Таза чугун. 5.000 сом, азыр номерин калтырып коем. Так, номерин. Пушка алем турабы? Канча деп атабыз? 8.000 сом. 8.000 сом атабыз. 40 фазный. 40 фазный. Печкасы бар. Номер делип коюп апсыз а дагы? Так, ана Boltanı görüyoruz. Yok көргөнмөн, ичиде айып бар да, ярык. номерди айтың, ванна боюнча чалышат. Ваннаны сурашкан. Ванна попер. Я знаю, номер скажите, давайте, а то звонить будет. Да, да, конечно. 0555. 0555 Нет, 0550. 0550 3 единицы. 111 268. 268. Болды. Номерді жаздым, қалды. Мен кеттім. Так. Ваннаны қалтырдым, ма? Қалтырдым. Дивандарды қалтырдым мı? Бұларды ем қалтырдым. Яқта жаңы баллондар бар. 4.000 сомдан. Шашлычница бар екен. Мебелдерді қарап қойыңыздар. Жаңы да екен. Комплекті неш пұл деп сапы? 35.000 сом екен, достар. Спальный комплект. 35. Так. Шындай. Шивейный машинаны кем сұрады? Шивейный машинаны аз тартып қойым. Шивейный машинаны тартып қойым. Мәна шивейный машина. Мәна. Шивейный машина. Ака, сен аларын айтып беріңер. Ha, ketip қалды. Кеттік, азыр киреміз. Ақсақал, шивейный машина тоғрысында малымат беріп қойың. Мұнайым сіздікі? Бұлар шивейныйлер қандай болтады? Сіздің номеріңізді сұрашып атады. Ошының қыбы? Так, бұл жақта азыр хантақта. Хантақтаны хантақтасы. Жасайды өздері. Заказға жасап берішет. Так, еже қанша болтады мұна бірі? 750 сом, а, кішінекей? 750 сом. Размері қандай? Бірге 68 екен. Мұна оғыз қанша сом? 850 сом. Так, чоңрағы? 1.30-ға 85, басқанда? 1000 сомдан. Так, мұна олар? Bir дейлі? 1000-ден, а? Так, размері ям 1. Мұна чоңғыз ше? 130-ға 170, басы? 1800 сом. Жақшы. Так, бұл жақта газ плиталарыңызды көрдім. Газ плита бар екен. Ух ты! Так, бағалар бір четтен. Мұна чоңғы қанша сом? 10.000 сом. Кейінгісі? 12.000 сом. Мұна бенчта? 12. 12. Достар, мұна. Так, детский. Қанша сом комплект? 7.000 сом, а? Диваны менен шкафы. 7.000 сом. Так, жүрім. $3.000 сом. Мұна кішінекей ям 3.000? 5.500 сом. Так, и бұл жақта чоңы бар екен. Мұна қанша стенка? 22.000 сом, а? Мұна 18.000 сом. Сонын. Так, азыр номер телефонunu айтат бізге. Айтың. 555 22 44 56.
Достор, азыр бардык калтырган буюмдар, мына газдарды чогу, мыналар ушу эжемге караштуу, чалып, доставкалары болсо сурап алып кете бересиңер иншалла. Так, кеттик аймы? Так. Велосипед тартып коеюн ба? Велосипед. Мына велосипеддер şu экен да барды. Достор, түрү. Бу велосипеддер. И бу жакка мынандай ачылып калган экен да. Охо. Таптык досум мына. Так, эже, ассаламу алейкум. Мен келдим дагы. Магазин кылып алыптыр эжем уже чоң кылып. Мына достор, көрсөңөр болот. Бааларын азыр билебиз. Так, курткалар военный канча сомдон болуп атат? 2,5 миң сом. Мына кому этот не деп коет? Спецовкалар? Штаны мен деп. Канча сомдон? 1800. 1800 сом. Так, мыналарды айтык, шашпай. Плаштар 800. 800 сом. Өтүктөргө келдик, военный. 5,5 миң, 3 миң. Мындай моделине карап деген. Производство кайсы? Мына жаңы канча сом мына примерге көрсөтсүн. 2,5 миң, мал берсалар 2,5 миң. Так, 2,5 миң. Зимний. Бул зимний экен ова. Жүнү менен, Бул жөн эле берсе ба, кожаный кавчук. Так, мына майда чүдөлөрү дагы бар бул баланы. Бардыгын айтпай, мен азыр номерин калтырам бул баланы. Силер чалып, каласаңар келгиле, каласаңар доставкага акчаны которуп койсо, таксиге салып беребиз туралы. Ошондой кылып, спецовка, военный форма, военный мынандай берсе, жалаң ушундай буюмдар сатат бул бала. Айт номериңи, 0221 221 18 18 19 17. Достор, шу мен видеобузду аяктайлык. Сиздер видеого лайкты басып, каналга катталып, видео таркытып коюңуздар, элдер көрсүн. Сонун так маалыматтарды биринчилерден көрүп аласың.